inna ilaykum mursalun qalu ma antum illa basharun misluna. Эми булар келип биз пайгамбарбыз десе, ар дайым коомдун жообу силер биз сыяктуу пайгамбарсыңар, биз сыяктуу адамсыңар деген жооп болгон. Qalu ma antum illa basharun misluna. Биз сыяктуусуңар, силердин өзгөчөлүгүңөр жок, силер пайгамбар эмессиңер. Wa ma anzala ar-rahmanu min shay'in antum illa takzibun. Рахман эчтеке түшүргөн эмес, болгону силер жалганчысыңар деген сөз менен күтүп алган. Ар дайым коомдун түшүнө албагандыгы, булар пайгамбар дегенде, булардын зехининде, оюнда пайгамбар жебеген, ичпеген бир фериште болуш керек деген. Günah kılbagan, günah kılbayt, oturat, jebeyt, nafsı jok, şahvatı jok bir mahluk boluş керек деген түшүнүп болгон. Азыркы чейин түшүнүп келет элдер пайгамбарлар жок. Аллах субханаху ва таала адам затыны жебе жараткандан кийин адам затына өзүгө окшогон адамды пайгамбар кылып жиберет. Ал адам бири-бирин түшүнөт. Бири-биринин табиятын билет, бири-биринин жакшы түшүнөт. Фериште менен инсан, адам баласы экөөбү бири-бирин түшүнө албайт. Ал жаралган нур, бул топурак экөө бири-биринин табиятыны, хакыйкатыны, таказаларыны, талаптарыны түшүнө албайт. Ошон үчүн Аллах субханаху ва таала эч качан пайгамбарларды фериште жиберген эмес. Фериште деген махлук бар, жиберген эмес. Ал келсе дагы айтат: сен фериштесиң, жебейсиң, ичпейсиң, үй бүлөң жок, башкаң жок, сен башка махлуксуң. Биз андай эмеспиз, тамакка муктажбыз, кийимге муктажбыз, суукта үшөйбүз, жайында кетебиз, аял бала чакага муктажбыз деп каршы чыгат эле. Кайда ошол сөз чыгат? Ошон үчүн Аллах субханаху ва таала пайгамбар жиберген. Болгондой дагы инсандардан жиберген. İnsanların içinden peygamberlik tandap algan. Elbette Allah'ın kudreti, Allah subhanahu wa ta'ala peygamberlikte ihtiyarı tandap aladı. Kebir nesi kesip kılıp alınat. Adam kesip kılıp hareket kılıp getirildi. Kebir nesini kesip kılınmaydı. Allah Teala'nın özü veredi. Peygamberlerde Allah Teala'nın özü tanıgan. İştebahum, vastafahum. Allah'ın özü tandap algan. Al kesipten bir yerde kereşesi yok. Ette kesipten başka bir gereği yok. Olğunu adam ne oldu? Allah özü tanıgan. Alar en yaxşı insanlar, en yaxşı mıqtı insanlar, alar günah kılbayt, masum insanlardı. Allah'ın özü tanıp algan peygamberler. Oşol peygamberler kelip, jırtkıç bolup ketken, japayı bolup ketken adamlarga hakikatты, çındıkты түшүндүрүп Allah tanıştırgan kelgen. Kelgendele alarga ne kılgan? Bolgon etirazı ma antum illa basharun misluna bolgon oşul. Sizler biz siyahtı adamsınlar, sizler de hiçbir nese yok, Rahman sizlerge işlerge düşürgen yok, жалганчысыңар деп ne kılgan? Ardayım söz menen peygamberler çetke kalışkan.